大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。好，今日我哋又嚟一個新嘅調啦。好，咁咧就係 F 嘅 minor 啦。好，F minor 咧又係分三種。好，第一種係 F 嘅 natural minor。好，大家睇一睇我寫嘅。好 key signature 係有4個嘅 B flat、E flat、A flat 同埋 D flat。好，咁大家都見到我列出嚟嘅成個 scale。好，咁大家將佢抄落嚟啦。好，然之後背一背3個好重要問自己嘅問題。好嗱，當然啦，第一個一定要知道個名係 natural 嘅 minor 啦。好，第二就係調號啦 key signature。好，咁第三嗰個 special note 咧，我哋 natural minor 係冇嘅。好，大家而家睇睇 keyboard。我已經貼咗我哋嘅 key signature 上去啦。好，因為冇紅色筆，所以就冇 special note。好，咁大家咧先揾揾我哋嘅 tonic 主音係 F。好，其實 middle C 喺呢度，係 middle C 我行上去我哋嘅 F。好，呢個主音。好，大家揾到我哋嘅 F 嘅主音，咁而家跟住我嚟一次右手嘅 F natural minor scale 嘅右手指法練習。好，咁開始，1、2、3、4，1、2、3、1、2、3、4，1、2、3、4、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1。好，大家咧有冇留意到咧？我轉嘅時候咧，唔係轉3字先，係轉4字先嘅。係啦，咁我哋第一次咧，我哋呢個 F minor 右手轉咧係4字，跟住轉第一次。好，咁呢度要小心啲咯。好，剛才我哋彈咗右手嘅 F 嘅 natural minor scale 指法練習，而家到左手。好，咁大家睇睇啱啱我哋右手嘅 F 喺呢度。好 middle 嘅位置。好，而家撈一個 octave 嘅 F 開始左手。好，咁大家跟住我嚟咯喎。好，我哋係冇 special note 嘅。好，開始5、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5。好，大家都聽到我啱啱個4嘅字咧特別大聲嘅。好，因為好多人咧將呢個 G 音咧轉多次3手指，其實係4手指彈 G 音嘅。好，咁大家一定要記住 G 係我哋嘅 four finger。咁我哋而家嚟右手嘅我哋背音名嘅練習。好 natural 嘅 minor 嚇。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始 F G A flat B flat C D flat E flat F G A flat B flat C D flat E flat F E flat D flat C B flat A flat G F E flat D flat C B flat A flat G F。 好，右手嘅 F natural minor 嘅背音名練完啦，咁我哋到左手啦。好，左手咧，大家跟住我一齊嚟。好，咁小心我哋嘅 key signature。好，背一背音名開始 F G A flat B flat C D flat E flat F G A flat B flat C D flat E flat F E flat D flat C B flat A flat G F E flat D flat C B flat A flat G F。
好，剛才我哋已經完成咗我哋嘅 F natural minor 啦。好，而家就到第二種F 嘅 harmonic minor 啦，係第二種嘅。好，第二種 minor 咧，我開始有 special note 啦，大家都見到。好，嗰個就係 natural E，係第7個音 special note。好，要 sharp。好，咁我再講多次啦，因為我哋咧嘅 E flat 係 key signature。好，因為 7 note 要 sharp，所以變成 natural 啦。好，咁上幾堂課我哋都講過，希望大家咧一路睇住記住。好，而家咧我哋睇睇 keyboard。好 keyboard 咧我哋嘅 harmonic minor F 嘅 harmonic minor 咧，咁就出現咗 7 note special note 要 sharp。好，咁我為咗想大家咧睇得清楚咧，咁我哋原來4個 fret 咧，我而家將呢一個 fret 攞走，呢個係 E fret 嚟嘅。好 E fret 咧攞走咗咧，唔係等於佢冇4個 fret，佢仲係4個 fret 嘅 key signature。but 佢第7個音咧係要 sharp 咗，就變咗係 E natural 啦。咁大家咧要記住呢個好重要嘅知識咯。好，接住咧而家跟我彈一彈我哋嘅 F harmonic minor 嘅右手指法練習。好，咁先問一問3個重要嘅問題啦。第一個就係個 key 嘅 name 啦，我哋 harmonic 嘅F harmonic minor。好，跟住咧就 key signature 有4個，唔好唔記得我哋嘅 E flat。好，跟住咧佢嘅 7 note special note 係變成 natural E 啦。好，咁大家而家跟住我嚟，好，開始1、2、3、4，1、2、3、1、2、3、4，1、2、3、4，3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1。好，接住落嚟咧，我哋要彈左手嘅 F 嘅 harmonic minor， 我哋嘅左手指法練習啦。好，咁呢個 E flat 咧 key signature 咧，好，咁我要搣咗佢啦，因為咧我哋要彈翻7 note 有呢個 special note 係 E natural 嘅。好，咁大家跟住我嚟左手嘅指法練習。好，咁開始5、4、3、2、1。3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5。好，我哋而家咧準備嚟 F 嘅 harmonic minor 嘅背音名練習啦。好，大家都背一背 key signature 有4個嘅。好，咁呢個 E flat 咧，好，我變咗我哋嘅7 note 要 sharp 變成咗 natural E。好，大家跟住我一齊背一背。好，開始 F G A flat B flat C D flat natural E F G A flat B flat C D flat natural E F natural E D flat C B flat A flat G F natural E D flat C B flat A flat G F。好，右手嘅背音名咧 F 嘅 harmonic minor 完成咁而家我哋就到左手啦。左手再嚟多次背我哋嘅 harmonic minor。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，開始 F G A flat B flat C D flat natural E F G A flat B flat C D flat natural E F natural E D flat C B flat A flat G F natural E D flat C B flat
剛才我哋已經完成咗 F 嘅 harmonic minor 啦。而家到第3種嘅就係 F 嘅 melodic minor。呢個第3種 minor 大家都知道，之前學過。我哋嘅 melodic minor 咧，ascending 咧係我哋嘅 6 note and 7 note。呢兩個 special note， 我記得要 sharp。咁因為咧佢之前嘅 key signature 裏邊有 D flat 同埋 E flat， 咁所以呢個7 note sharp 同埋6 note 要 sharp 嘅話變成 natural。大家都再記一記啦。跟住我哋嘅 descending 大家都知道啦。melodic minor 咧一定要 follow 翻我哋嘅 key signature， 即係變成 natural 嘅 minor 彈。咁就可以啦。而家我哋準備彈我哋嘅 F 嘅 melodic minor 嘅右手指法練習。嗰3個問自己嘅問題咧，大家都背一背。第一個係我哋嘅 key name F melodic minor。第二咧就係我哋嘅 key signature， 記得係有4個嘅。跟住 special note 咧係我哋嘅6 note、7 note、natural D and natural E。好啦，咁呢兩個咧我哋 ascending 嘅時候係唔彈嘅，係彈紅色嘅呢兩個。跟住我哋 come back 嘅時候咧，記得要彈翻呢兩個啦。呢兩個就要取消咗佢。咁大家跟住我一齊嚟。我哋指法練習開始。1、2、3、4。1、2、3。1、2、3、4。1、2、3、4。3、2、1。4、3、2、1。3、2、1。4、3、2、1。接住咧，我哋又要彈左手嘅指法練習啦。呢個係 F 嘅 melodic minor 嘅指法練習。大家都係要背一背啦。我哋 up 嘅時候咧，記住係彈呢兩個，係啦，6 note 同7 note。natural D and natural E。我哋 back 翻嚟嘅時候咧，記得要 cancel 咗呢兩個音，咁就要彈翻我哋嘅 key signature 嘅E flat 同埋 D flat。咁大家跟住我嚟，左手嘅 F melodic minor 嘅指法練習。開始。5、4、3、2、1。3、2、1。4、3、2、1。3、2、1。2、3、1。2、3、4。1、2、3。1、2、3、4、5。我哋嚟右手嘅 F 嘅 melodic minor 嘅背音名練習啦。咁都係要背一背啦。我哋嘅 up 咧係我哋要彈我哋嘅 natural 嘅兩個 special note、6 note and 7 note。natural D and natural E。back 嘅時候咧，咁跟翻我哋紫色筆去彈，咁就得噶啦。咁大家跟住我一齊嚟。開始。F、G、A flat、B flat、C、natural D、natural E。F、G、A flat、B flat、C、natural D、natural E。F、E flat、D flat、C、B flat、A flat、G。F、E flat、D flat、C、B flat、A flat、G、F。我哋咧而家嚟一嚟 F 嘅 melodic 嘅 minor scale 嘅音名背音名練習啦。咁大家都係要記一記啦。up 嘅 special note 啦，跟住 back 嘅咧就係 follow 翻 key signature。3個問自己嘅問題，再問一問自己。咁大家跟住我一齊嚟開始。F、G、A flat、B flat、C、natural D、natural E。F、G、A flat、B flat、C、natural D、natural E。F、E flat、D flat、C、B flat、A
flat G F E flat D flat C B flat A flat G F。好，大家記住下，我哋個 G 呢係 four finger。好，咁呢個呢，大家要記一記佢。好，喺結尾嘅地方呢，好，我補充下我剛才漏咗嘅嘢亦都係我唔記得咗寫嗰個 E 嘅 natural 係啦。如果啱啱大家呢抄落嚟嘅時候呢，抄到我哋嘅 F harmonic minor 嘅時候呢，記得 seven no 呢度要寫 natural 符號，好，要記住呢度前邊都一定要加個 natural 係啦，因為呢度有 key signature。好，如果唔加 natural 呢，就變咗呢個音都係仍然要 flat 嘅。好，咁所以呢個大家改咗佢。剛才我哋改咗 harmonic 嗰個 minor 呢，我寫嘅改正咗之後呢，咁仲要改埋 F melodic minor 嘅。好，咁都係個 natural 嘅，除咗 name 音名要寫 natural 符號 side 之外呢，咁仲有呢，呢個 side 一定要寫翻落去啦，呢個符號。好，咁因為嗰個 D flat 同 E flat 呢度有 key signature，所以呢兩個 natural 一定要加翻上去啦。好，咁大家呢都要改一改佢，跟住重新抄一抄。好，記得下行係一樣噶啦。好，我哋而家完成晒3種嘅 F minor scale 啦。好，咁大家都係一樣啦。嗰3個好重要嘅問題呢，不停咁樣要做之前練之前要問一問自己啦。好，跟住背晒音名係好緊要嘅，因為對樂理呢嘅幫助非常之大嘅。好，咁呢希望我呢個視頻呢可以幫助到大家。